Muthenya no tuko, no tuko. Muthenya no tuko, no tuko, no tuko. Muthenya no tuko. Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agonto kwande Ritangoge Ritangoge Ibweka mutegeri kwetho ina twe agenda newe TV na jo imubango jo tuthunkume tukwena rua twe tauni ya chuka ya tukwa kajuju uria uritangoge kuringa mbicha na ndeka tuigo rukono rwawe uringi bwa mbicha ingoge ijikene ya antu arume na antu ibenda kuringwa mbicha kenda barikanaga mantu mwanya maisha na jao ende kire Priscilla kajuju karata uria ijikene tauni na chuka wa mugaka ngogeje uringi bwa mbicha neo athunkumaira Mbeta Priscilla kajuju kana mugaka mantu bambije mama mbicha mbeta wachuka mbere ya kwamberia ngogeje kajuju aandiki kampuni emwe ya uringi bwa mbicha ende agite gamba amberia ngogewe mbere mpambirie kwa ki individual ndandikitwe company Aerostar Studio ere na branches nyingi ni Kenya yari Meru, Maua, Nyahururu, Nairobi, Kisii na branch ucio ndaithiurukire nacio ndaita after some years ndona leo mbike tubecha mpambirie kwa ndamba ikuguraga kamera ndamba karakara na konyomba ndagitoka iri ndagura kamachini kangitwa itako to passport to mboraka ndoite da tutaita mbicha cia garani mboraka ndoite ndikuita mbicha yu watu akarakara ndiona na kau for some years for more than 10 almost 15 years ndina ndarika ndambiretia ga studio kani geto stairs rungorwa stairs ende agukarakara kampuni iria aitaira ngoge ni endele kwendwa na bamwijira amigura atari na ombani kagita kau ende mwishone na ombea kumegura after that antu bara bampandikite ibendere kwendia company ubandai othe ngogire ndabaitirite njara ibandi kwestere mbagurire nini business yu ila that intari nyana chiringi dayu ombira ndamuria na ndio mbetie ngiri magana jana ri ngaitako ria mbira jaribu chini igwa nkanengera korogo mbeta 600 lakini nengera 400 ngotigire business ndamwira andogani ndakara gwe gonto ndatora kujukia roni ro kurea biashara ro kuthomithiana aende tandaria manager oseme ndamwira kwi machini kwendio gonto ibo kundirira machini yu awe bejaga kiubune kau bakona vere ngwita bakona accident bambira manager weja eja cheki machini yu nyomba na itabire bieku bawe choki pamwa kundirira bandirira bampachekie 400,000 ironda jukiria machini tiana rock ile totumere mbere che film che michibi kajuju na kurukaira mathina jake teknolojia na chiambecha ende agia umbani bo nuntu bwa witike kwa bwawe na ngugi njega iria aitaga twakarakara for kinto 2 years still way inaenda ikienda mzuri iningundrak ndadhiria roni rore ndipo dhiria roni bahati mbaya kimachini kira kia narok ikakuama ikazemekana wote kuitana narok reu thina ni ario kwari na challenges mbeche itareo ndira na iba kuthoma nengo struggle kuria bichi na toroni tuwe lakini bo seme kuibantetheria mwishoe ndariaga ndajukia nkaria nano kwa mbicha okiringa na we perfect nore muntu gwitikwa lazima upate na ingiragera ya ore kumbikana monga ngekira ntu bonde ndene na ngachieria faithful ombao ngoge ngalita haraka sijawahi kufeli ngwitikia ini mai egitarire na ndembitete ngoge ntona nkoserete we customer kajuju naomba gwita kuringa mbicha kinyama chukuru na mbecha iria agwataga etaga akongera machini chiawe cia ngugi
By the way, nyambecha ile nyingi mbitari mwempeja wa mbita school. Mbita Chuka Boys, Eko Boys, St. Mary's Egoji. Chuka Boys, ngao sindetaga. Ndambethi kuthurania wembecha pole pole. Without that ni ari mirima na mabonde. Kukonde akuinya ndara ntirite. Kang'ang'ana ngale arumi ndari nana. Ana ndabathomithia bathiria secondary school. Ndenderea o bakuthiria secondary. Machinire chiachoka chiongereka ini ngoderak ndarita ndongera inge. Kajuju nombea kunene ya ngugi yawe ompara na kuinyia agechwaga mangugi na buu bwathithia kinya ona mangugi jange jamainge. Ndijito ikweja after 2 years nikang'ang'ana mzuri ndongera machini ingi za ijiri ana bako benderea kumwatonya university namba iko kuama kidogo namba muliria without that teka ku otwashungurana nonto nani I was really perfect kingo giekwa nani nachoka ndatonyana na mo offices na big people nkainyia oigo ngogia umira twende mama kwa studio ngarikeja ndetanka thongoma kakarakara kairi ukaigo kwe gonto gokwendekana mbicha cia ruzi ndetanka linga kuendekana madiko ndetanka linga parties who actually anto ibambeja ngogie nene na kama nore mbitango giminete business na sichoki saa ingine wanafulifa nonto edeja toka edeja pate cha antosini ento edeja rastu ke batwa dale na fea weri ya manjanjis iyo oesi pe mtu batena ngaira mtu edeja station gweta kulinga batitikiria no ni bweri gweta wengo geria nene anto balezine ini ngwandi porontiaga na jitolea na sirarangi nafanya mzuri nikiwa najua ni nini napata kivyangu otokomenya manto balera ja yentombuga ja ndate wake ngolita lakini ni kivyangu najua ile napata ngugeje ne ombeta gutethia Kajuju guitethia we amwe na mushijo wawe ngugi uma emeni booster rot ngugi ne thomithetiana ngugi ne dai right now nimenunua proti yangu right now nimejenga nimeishi kwa mtaa kitu 23 ngundi ya kai tuenawa irastia niliam de nyombe kwa mbangaro nyomba ando batete kaya koi kwa mamu amuntu akole kwa mamu ole olinga ambicha Kajuju nombera gutwira siri ya kumba na ngugi na eje yawe oringi bwa mbicha nandigwe ngugi ukiendaga uma ukemita gore kwagirite you can make it no capture kwa capture antu ukajukia antu ukabekira antu amwe no ukabonia we faithful na kwangugi ugaita igento mithaire na fainda antu are ndi kuona ndi am reflected ni antu kana otithiria muntu bubwe komwe omwe atake akeja bairi waire bau batia chiara bange baire batatu ona ndi nangugi ekore mitaga service yetu sifia kedira wanyanda kulinga passport within 2 minutes unabeba kedira imbicha daikaijeri okamkamata wenda gwekera frame ne na kupiga emenjetere ukiona urungamia gwekera mbicha frame ne aya kedai services inge photocopy sinatwa na nini na mbie na into impenda ya frames maharubams cameras we into bikonie nini bikonetie studio kotege ntonte nakyo ingoge itagwa ni arome ende amitaga airitaneretie and by the way ni Chuka town kote muntu mukoringa gambicha kinyabari garani ni atembethera nkai kabera uyu ni ongoge ko nyoga mbengi ndirita Kajuju enawirigero bwa gwita ngugeje kinya na ukuru ngugeje te gotiganiria nonto inikezi no kuona ikinye miaka ya kuka kwa kulitaya Kajuju obviously ndina miaka almost more than 45 leo te kanga atinga ndina 60 no mbite so long as ndina focus na ngogwa ta camera kintu kira gikarema ni field na by the time field ikinya kuthira nkethera ndina muntu mba ikwithira
agetaga field nontu ethe ija muthako kwa kamajokia ou no witangugire nyingi ya studio na namenyerera kila kitu na customer na mwamini hata ni nyangethira ntia bagaita nguge no na bakethira wira we perfect riu nyanga kara ngwitikia no barite Oringi bwa mbicha ingoge ijekene antorume ende wa mugaka uria ijekene tauni ya Chuka imuringi o mbicha tauni eje ugeta kuraja nzito chokete na bioria na mutaalamu Twana twande sukuru Ritangoge Atongeria gondo konde Ritangoge 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 Ritainene na inini Ritangoge Yoga sagora nyango Wega mutegeri kwithore natwe aja ndene gipindi gike kia tuthunkume aja ndene Wero TV na urikane mutegeri nomba gututumira bioria biawe na bio kia manto jegie biashara kinamba yetu 473 na nkurikania gutimari ino je koja utuma message eu na tukaomba kwethwa twe gucokeria na rwo tuna mutaalamu wa manto jegie biashara Bwana Martin bwaga muno ikweja gipindi gike ibwaga muno esto nonto bwa kunkaribisha na rwo ndendo tuthomithia tutariria manto ja shares bere buru twaithia shares imbio share mpomba kuga na njira nkwe ni gitariria ugwe waigwa nukwenda kwithirwa wina gachunji ka company na kana nukwenda kwithirwa uri umwe o ene company na ndi ukagitega mbagwita kugita mbeca ciaku kuinvest kiribo weta ukagura kiwango kingano na gia share ciao na ndi ukatwika ugwe uri umwe ene company yu na kwa baita yonte ira company yu ikona na ndi kinyawe uka umo bara bakare agwa dividends na ndisha ikuga na njira yokwe ikwithirwa we mwene kwethwo gitete share cia Safaricom kana company ingi ikuga na ndi ugwe we mwene company yu na njira kugura share na kwe kambo kau wa gweta dividends yimbi igitarira company eritanguge na yeta na mbere kuonjorithania na kuringa biashara mwaka junde company neteka karante kurune gatara masabu jayo jonde ikarita mbeca iria tumirite kiri gwitithia na mbere ngugi cia company na igacoka igatigara na ingi na ikarita expense chionde cia kugura atuge kethwa nei company ya kugura into mbeca chionde iria iratumirite kugura na into biu ikaritithania yacoka ikaritithania expense ingi cia ritinguge na expense chionde iria ciathairwo biashara ene na ndibiria titigaraga ibaita baita eu etigara company yomba gukarandi kuruika gitega mbeka ugana ndi baita eje no monka turumie o muntu ke kiwango kingano na kia baita eu ino ndo yonde tenenkairwa kiri investors baraba investite kiri company bagita tu kiwango kingano na kia baita ria baka ugana ndi kina kio atucokerie ma investor kana ndu bara pena share cia company iji nkatho kimwakene juu na shares anto baumbaga atia ukagura shares ogwe mwene company au nombe kwethwa kara ugetetera witi na mbere kwa company au igitarira witire ogura share cia company na ko ikuga ugwe uri umwe o ene company au na ko ikuga mantu jonte jegie company au ija gukonia na decision yonte iria igwiri kugitwa igamba ronte ria igwiri kugitwa mantu jonte zaraja igwiri kuthite kandene company u ugwe wina uge ke company u no tuba kwithurwa share iyo ugurite ni kumbithitie wa umwe mwene company u kwou no gwiri kumenya bwega muno ati ugwe wina share cia company fulani ugwe na ndi we mwene company na decision chionde cia company u no gwiri kuhusishwa kana no gwiri ku participate ke kugitegamba na njira iria company igeta na mbere na inyo tumiri kwa mbeca iria ciku na ke kugura shares iti kwetha kwena mutaratara jwa kugura kugura share guti mutaratara kinya juriku nontu ithairwa ukeja gwita na Nairobi itawa Nairobi Stock Exchange market ithoko tuja uwita katuge uwita thokone ukethira antu bakendia mitungi kweba kwendia nditangi kweba kwendia into bingi na mantu jange ja muthemba juu
na ndi ukeja kwithira igita riria witire ki Nairobi Stock Exchange riria witire ki Nairobi Stock Exchange na ndi ugwe na ndi nukumba kugura kuona share cionthe iria ciekenine kiu kwina cia bank cionthe iria cirist ki Nairobi Stock Exchange company cionthe cia KenGen Safaricom ciete marieto jonte iria cie listed ki Nairobi Stock Exchange na ndi ugeta ku identify atuge na ndi ugwe otega ureona share cia kana company KenGen ne kuthithia bwega muno na ikethwe kithithagia bwega ukona ugwo na ndi uringienda ku invest mbeca ciaku ki kogeta ntuku nontu magurija share jakaraje chinja yontu kunyume ingi no tomba kumanya ire jomba gwitia kana kwinama utomba ku predict bwega nontu thoko yu ithairwa very unpredictable yani utomba kumanya thwana aru ire ndo chiringi 3 roju kendu inya lakini no utege company ukona ina inya kana ina investment yakungana ko uno kwirigira share cia igaitia na ndi ukagitega mbatu ire okugura no utomba kugura ugo nawe wona bwaku umba gwita toko no toka kugura ntitangi ukana neonja ari no mongo kurukire through antu beta wa stock brokers no mongo kurukire through antu beta wa stock brokers bau bobe tekiritwe I stock exchange market kugura share antone yako na antu ipendagia shares rimwe kwa rimwe na tia mtu omba kwendia shares kwendia share o jau kugura gukari no ukinya kwendia gwita na kwena itumi bibingi muno biria bituma muntu endia share womba kwithirwa ugwe jore antu baba ingi bathithagia ugura share riria chienthi wirigirite igaitie guru kenda wendia na ndi atuge kebora agurite na chiringi 10 na igwitia cia kinya chiringi 13 na ndi ukaigwa na ndi au cia kinya oni ndengienda ku offload kana kwendia share ciakwa kenda ndi abaiteu na ndi ugeta tu through the stock brokers o muntu wonte no monka ethirwe na stock broker wona muntu uri ogwitikia stock broker uri ogwitikia agwitira nguge ku uri okwenda nontu iwi service industry bare baba ingi sana utigete gwita kuigwatithania na broker utikumba gwita nguge we bwega nontu iba kwa advisor kinya stocks iri kuthithia bwega riu ukamwira na ndi mpenderia share ichi yakwa agakwenderia akagita commission ciawe na ukarabiria bibi yako na tukochia oria tugweta twetweka digital antu ku account bare kwa barugure no twire manto jama inge cha account mbere uracia cia kari weta oguracia cia company na ukanengerwa gintu geta wa share certificate. Share certificate ne kuonania ugwe wina no umona title deed ugwe wina share inganona cia company na mantu na digit the chinja ya mono ura tukuita nondo kinya tene ura certificate ne ura na muntu yomba kura neta kendia share cia kuno gatigwo kariu lakini na ndi tukuichi kuringana na regulation ira ciareterwe ni stock exchange market na kugwatanira hamwe na thirikari ciajire into bigwetwa CDS account. CDS account ne replacere share certificates na ndi antu aure mbere weta ukajukia ukanenkerwa certificate na ndi okura share antu kuiji account ni rugurawa iwe CDS account share ciaku ikandeposit wau wai maandiko jareo jaandikie stone na cia 50 cia KenGen weto guracia cia company ingi tuge Safaricom na ndi ikekirwo account neu stone na aru atariki nganona cia inganona cia Safaricom negeta kwigito na nunenkairwa statement onyuma yegitari nganona ko na ndi negitari onterero kwenda kwendia no ugwito cia wendia igaitwa kuma kire account yaku ika withdrawn o jaura tu bank itana mbere mtu nombe account ya CDS ni ateomba kuteka kuona uria ugwetana mbere ntukuiji kwena tujau ugereto indene digital platform to generation techno survey yani mantu jonde wena kathimu gaku utiumba kutithia kwena company mwechi chiumbithetie ukenda kumenya share ciaku ningana ireo ukaandika tu ka SMS na ukareterwa na onyuma egita nyume ringi no bweri kunenkerwa statement yeku CDS account kenda umba kumenya kana ku track bwega investment ciaku shares chitete na mbere atia
na tiga kwethwa we umwe wa ene kampuni wega bonge kwa kugura shares imbi. Share no umwe na biashara nontu ukeja gutega ja biashara bamwe barabe na mbeca nyingi muno aja nthigurune yetu Kenya kwina baba ingi muno bombite gukira nontu bwa share na uria batithagia ni ati weta otega wona kambuni nani ekuthithia bwega muno kiri stock exchange market no kona wina mbeca cia kumba kugura share iria ukagura nontu bwa go speculate ni wetere chitie riu nawe wendie ukerigira tu igaitia nawe wendie na ibiashara imwe risk muno nontu utugutumba kuthithika kindene kiwanja kikia kambuni nene omba kuigua na arua mantu ja kuthuka na stock ka affected to timonkaje throje mantu ja biashara kuthithia boi kinya management structure na ambia itinguge mantu ja mengi ibiashara imwe risk muno lakini biashara returns thongi sana kwao ibiashara jerenge ojauro gutoka kugura ndukeku nontu ukagura share ndira chiti okendia iu njire mwe kuthithia mbeca kuma shares njire nge kuthithia mbeca kuma shares womba kwithurwa gatuge pengine ukugura no kwenda loan kuma bank no itikiritwe kunenganira shares yaku iria wina choki company fulani ikethwa chi security kwa uyichitika irua ja security igitariria umba kwithurwa kenda mkopo kuma kiri atuge any banking institution bagetikiria share chi security kuuchita ikalokwa yani kintu gitawa lien ika placed under lien wa placed under lien ikuga iu utumba kwendia utumba kutrend nacho utumba kuringana biashara nacho nontu kwina company ingi kana banki na interest na share yuchi yaku nontu kwiro nyunengeri na ara banki utumirite cho chi security Bwana muno bwana mati enkuga nande antu bakagura shares nyingi oria tugitambe antu ibagura shares antu iba invest kema antu ja stock exchange ende urampomba gukura ni atire egitariu ukuninvest kire stock exchange hakikisha bwa mbere mawone wena information yengani ino wiki ambeza ciaku isia ire kugura nontu womba kugura share na arua rojo company gaporomoka no kalusa kwatu kana ndembia ciaku we na ndikurira kana share ciena ma kethora gurite atuge uragurite na ciringi 30 na kintu gikuthithika ikwena mana ndeni iruma ciringi 5 yewi loss kiogwa kinyoke ndio terikava bwega muno mutegeri kwethwa we na tue aja ndere akarwaria gaka na bwana Martin uria watuthomithia mantu jagia shares o twanane kaire kiumia kejete oni mbetagwa Eston Gitonga ritangoge ritainene na inini ritangoge yoga sagorania ngoge ugemia ni kintu antu bendete bwithirwa bwe na aria bari biathone mwanya tamirano ikugemagwa na gukathongoma kugeja ugemia na kubangania neo Elijoy athongomaira Bitawa Elijoy Katiri tutagawiro events ni mio mwene D family events ere chuka tutagawiro event management tent magema ite na netutaga outside catering tututaga decorations generally tututaga kugutethereria wena kauntu kanini tuge no biki kanondoni function yonde kegwe wena gatugetethagiria kubangithia na kukubangira indendera kumenya kiria giatumire Elijoy atonya ngugi na eje ya ubangania bwa biatho na ugemia nturende na passion ya events ndambiririe in 2013 tika drina gulite magema or anything 2013 ndarutaga na Meru County na marutera Miss Tourism Meru County kwambiriria ndona this is something kwenda kurutha na kwenda gwikara nkiruthaga so in 2014 ekaranke thoma ndathi Nairobi ndaruta na few companies and in 2016 nkena decide gusa Tharakanithi kwambiriria wiro na nibo nambiriria 2016 February last year. Elijoy ari mwandiki wa mathabu ende na ari na wendi bwa biashara ende ataije biashara iria aomba kwambiria kiambiriria ni nendete muno kurutha biashara nibo ntari nkugwata line yembega nto by profession am an accountant but kintu kendendete kurutha muno ni events ntwere mendete muno kurutha
kurutha events, it is something that I feel ni passion kintu kimendete kurutha. So it is passion that has pushed me, ni passion yetumite buga kandu ta wiroyo. Amberia ngugi eje yawe mpari kugura kintu kimwe mwanka ngugi yawe yakwatainya. Capital ni ntisi kwa capital ndisi capital nembeza sigana ndo personally ntamberia na capital. Ndamberia kuruta wiroyo in a very funny way. Go sachu can tie anything, tie magema kana anything. Kwa gupo ndarutire ndasire ndethera kwina 2 people marutaga wironwa mena magema ndethera ungia na suburia ungia na thani. So what I used to do ni kuthie kire antu mau mena cio ndacaragia biashara katikira antu mau mena cio ngakombora wagwa ni gema ngakombora wagwa ni itenga kombora. So that is how I started. So kwambiria kabora tungikomboraga kuma kire antu na nkina slowly nkina mbiria kugura into ciakwa nethera kugura gema kugura giti kugura suburia kugura thani ubune bundambiriria na ngugi eje kubangara kugemia biatho ingoge ethagwa ena riria ngugi bui na ringi ngugi ikathuka. Events ni wera very interesting no there is a time kwena high season kulio tuta high season ta April, August na December ikola very high season da kwena ma events mengi muno because I think into holidays. But during other times like January na February ukethera mawira ni kidogo tu ukethera once in a month no kuruta wiromwe kana nan tauni nechuka iria aitagira ngugi na kugeria kwereithia antu ngugi eje iria thithagia na boibo mutethairia kwendithia ngugi eje yewe. Ndira gutina wira tugaga riu maybe wathukumire December you carry it forward but gutiagaga wira kabisa no tutadharakanithi gutie kwina muntu akurutha events there is no event manager in Tharakanithi. So I am trying to kutikira antu kabisa nkimenethagia event management nimbi kigeria kumerethia kuigwa wina ka function kanini ukaruthira outside catering umuhimu wake antu momwe matetikitia outside catering. So tikeri biashara rahisi wogo gwiciria ati antu maka adopt kaslowly antu makulan importance outside catering ukethira maybe you akwirwa ni ndarugiritwe ni someone na kega na interest. So it cannot itana tuikate kwina rio kwina biashara na gutiro kwina ana really low season somehow ni tukumanuva no kwina birthdays kwina small events kwina birthdays kwina maybe anniversaries. So events ikoragwa ile ku on and off. Na Elijoy ena aritingoge bawe baya batethanagia ngugi na eje yawe. I have a team, ndina team wira ndutaga nayo iria ntethagiriria ana catering ndina team wira ndutaga nayo kiri tents ana ndina team ira mandutagira wira no kuamba magema kuthambia. So nina ntumara ndutaga wira namo maria mandikite na kiri ngugi eje Elijoy thina nene ni ati antu bate kwelewa ngugi eje yongwa imbi. Challenge nene muno ni nkiuga nyombeta ku face ni kwethera ati most of the people mate ku understand event management nimbi. Most of the people mate kwenda gwicira no must spend an extra cost kuvangirwa maybe onto kogu ni big challenge no atumereithirie no wikarire ndi umwereithie gitumi giki na wamwira nkinya mbese rio guchanja kamba gukuria kogu nchanji kumbangira onto that much. So it has been a big challenge. Alafu rengekire outside catering ni challenge muno onto tena antu mamenyete kurugirwa ni akamantura kana antu mantura riu ageria kumonereria tutige kurugirwa ni antu mantura uso turugire tuthie tumarugire. It's still a big challenge but slowly antu ni maku change with as time goes ni makuageria ku adopt ati no atohaya muntu agasaga turugira na agaturutira wira mwega. Secondly, challenge ra nyombeta ku face ni capacity because of the capital, because of the money. Nyombeta ku face challenge muno no ntuamba kwithira wina function ira nene muno tutiomba ku deliver ntena tense enough ntena into enough cia ku satisfy antu Tharakanithi ukethira wina function etukuruta into imwe nkinya kurasa muno no tutena capacity. So that is another challenge. Na kiuria ukwenda gutonya ngugi ne taeje Elijoy ena mataro kiri ugwe Wewe ukugwa we relevant no wende gutuka event planner kana event organizer, go for it. Kuto onto agwesireria, it's just like any other business. Ata biashara ta ira shinge irio gaukira ugo munde ni kwenda gutuka mwana biashara
uga take it up, ukathi ukauga whatever how much it will cost, and ukagwele big challenge, na ni ikigena challenge wata biashara ira chenge gutena difference ya biashara yo wambage akwambira biashara hoteli no yakwambira wamagema challenge no ira uka face a lot of challenges, ugatweka denied, ugatweka broke, you will not have money, uketha gari mo teno esiringi na employees mo ni makwenda maliva when a rent to pay, you know. But at the end of the day, you have to persist. Utweke momereru omererie madena mau, because it cannot be easy. You just have to be persistent. When you passion when your events, go for it. Uthikira antu mama utaka events, you learn what they do, we go boma utaka pole maludete, and you try and do it better. Elijoy ena kioneki kiango gewe gukura nkoroki tukochejete. Personally, I am a dreamer. Ni dreamer muno. I have a very big dream. The family events nimeona every day as a big company, as a very big organization. Ndienda kutuweka one, I want to be international event planner where I can organize events and okay gwaniko ide I can organize that. Na ngweshi 5 years from now it cannot be the same. 5 years from now nkegwa nkionda Kenya capacity ya 10,000 people, 20,000 people. Nonto dai nonto hold capacity in Kenya ya anto 2,000. But with time 5 years from now nkegwa nina capacity ya kulota bigger events. Na ngweshi I'll have branches. Nkegwa nina branches Meru, Nairobi, you know, such things. Na Elijoy na gwetikira ngugeje ne mutethetie muno guikuria. New personally I do events full time. Kotewera ungendutaga mbukagera kirauko on events, I eat events, kintu kionde ndutaga ni event. Kogu ni intethetie muno personally yangiro personality yakwa nonto usemanagia nanto different. Uketha ni noyo ni muntu tofauti toyo noyo, and at the end of the day monde ni clients maku na no mahandulile wega nonto at the end of the day no kwenda matuika satisfied. So personally ni intethetie gukura muno, kumenya kwalia na antu, kumenya gutorania na antu, na kumenya nkinya bure okahando Kenya antu gasemania Kenya na antu anene right now no kumenya bure onkiuma kumahando. Kogu ni intethetie gukura personality yakwa. Na unio twakinyera muthia jwa gipindi gietu kia tuthunkume mwanka kiumia kijete tutambere kuthunguma. Oni mbetagwa Eston Gitonga. Ndokera na nkonko iye ndokera na nkonko iye mbeten karinga maula iye mbeten karinga maula iye megoso akamotu iye megoso akamotu